Haning nisionin shapa shiltokotio shbaltet yings bis kongo ausho al popti tinang shabe bashun shanian kuyikti nonian Tz'Ul Kaplaxh hakti chalbasho oshimi cheo cheyabe. Abune nonian Kaplaxh la el tigno sayas telach sayno te telach kauchocheslo kawahan yashan etzis osatkan yaha mashyash anshikan no yila. Hop la ya yin yohno yaha mashtik ashabe no tato aya aish ek no. Apsh awikan uneno chiktet no shalni no. Haning chute spa. Mashtik ashta winonian Kaplaxh tet no. Shok el yuno uneksha kausayo telach nge aiko yin skul no. Tonge ayune kaunacha yeloch no yingsmi. Kaulang ochnacha yita no kauchocheslop shichikanikoch no swai. Kaunach elkanoch no yingsmi. Chumchun yek skul no mie Kaplaxh ay mishtokoch ni an yuni no shichikoch no sayni shol awal yahamach no. Sti shapasha shto no sa igual yahamach pashno. Uni ay tu ayach me Shino mie Kaplaxh chawino. Ay kanap ayash apni uneno chik skatan no mie Kaplaxh shalni no. Sa al suayni anawunin shol chimmiay qashep ichqa. Haktu justono mie Kaplaxh qashep ichqa. Hat ayno ni an Kaplaxh sa al suay kanoch no. Manya tajnirzotelik tohno mi e yuls shikino. me ilo hawaian unin Shino. hachik ay to achok mi tonge shinkan shewo etian Shino. Haktishin nisionin haptishan bashing stang balune ni an kuy iktiti yaha yil al khini bashildone kuy wabal chalin aktila. Tachanach toch yokshin tsuhanachin a mama mi yilal machna toch chach eli yechach sachchi hashkami kawab anak ay toch. Yilal hawab ensecha la mama mi yung ebal mach chohal chek toch yingak inal. Haktishin nisionin shal bashildotet kauche ile ba kauche tange ba Hilweh ko ba?